Bocahe bikin ulah. Nganggo kayu steril guys dikumbah. Jare nak gagal gratis. Ya. Panggah los, guys. Oke. Semoga rasa ya, guys. Amin. Pangeran Gulung kok semoga ora iso piye. Piye maksudnya? Lah, aku lek cepet Pangeran Gulung. Tantang. gratis oh. Panggah los ngene iki. Oke. Kok saya bikin ulah sih? Nah, Dite. Oke. Aku lek. Panggah los pokoknya. Aku lek. Pokoknya Pangeran Gulung ini dicintai anak-anak, dibenci orang tua. Dibenci orang tua. Emang. Anak wong kuwi njaluk jajan iki kae panune. Bikin ulah le. Iya. Coba ya le. Oke. Bikin ulah kok iya le. Oke. Ini sayang, pokoknya masih bersama Pangeran Gulung.